L-Unjoni Ewropea trid li minnu fih jinbeda l-proċess tal-ħruġ tar-Renju Unit. Saħaq dan il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker f'kummenti mal-midja Ġermaniża fejn żied jgħid li l-Unjoni m'għandix għalfejn tistenna r-riżenja ta' David Cameron biex tibda tinnegozja il-Brexit. We now expect the United Kingdom government to give effect to this decision of the British people as soon as possible, however painful that process may be. Any delay would unnecessarily prolong uncertainty. We have rules to deal with this in an orderly way. L-ewwel riperkussjonijiet diġà bdew jinħassu, hekk kif il-Kummissarju Għoli Ingliż tal-Unjoni Ewropea Lord Hill mistenni jirriżenja u l-First Minister Skoċċiża Nicola Sturgeon ħabbret li se tibda tinnegozja mal-Unjoni Ewropea biex l-Iskozja tibqa' stat membru. Intant is-sitt pajjiżi fundaturi tal-Unjoni Ewropea, il-Lussemburgu, Franza, Ġermanja, il-Belġju, l-Olanda u l-Italja iltaqgħu f'Berlin f'laqgħa ta' emerġenza biex jiddiskutu d-deċiżjoni tal-poplu Brittaniku. B'mod immedjat l-isterlina qalet l-ikbar daqqa mill-1985 kif il-valur tagħha niżel bi 11%. L-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's saħqet li konsekwenza tal-vot tal-Brexit is-suq globali tilef iktar minn $2 triljun. Fl-istess waqt Moody's wissiet li r-Renju Unit huwa friskju li jitlef ir-rating tiegħu għaliex f'dawn is-snin mistenni ftit investiment fir-Renju Unit li se jirriżulta f'inqas tkabbir ekonomiku. Intant it-tħabbira tar-riżultat tar-referendum ġabet reazzjoni diversa min-nies, iżda l-inċertezza għadha qed tirrenja. Devastated. I'm scared. I voted for my son's future and I feel uncertain now. I'm just absolutely devastated. I'm not sure how that's going to impact a lot of people, well, like junior people in my situation, starting out in their careers as well. So yeah, I'm disappointed and a bit anxious to see what happens, really. And hopefully we are now in a position to actually help Europe reform as it needs to. So, I love Europe, I love Europeans, I love this country. Things needed to change. And I think that's a really good thing because it means that Britain can truly be an international country again, and we can cooperate with our friends in Europe, yes, and we can also cooperate with our friends outside the European Union.